Prva dilema. Bi šli na pustolovščino z delno električnim novim RAV4 ali s povsem električno Toyoto BZ z nahrbtnikom? Druga dilema. Se bomo stožcem izogibali z avtodomom ali počitniško prikolico novomeške Adrie, ki praznuje 60 let? In tretja dilema. Ali se lahko težak, družinski električni avto pelje enako lahkotno kot 70-letni ultralahek športni kupe? Alpin pravi, da se novi A390 lahko. Kako je to mogoče? No, poglejmo današnjo avtomobilnost. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Tokrat smo se odpravili v evropsko prestolnico Bruselj, kjer smo spremljali premiere kar 5 novih Toyotinih modelov. Predlagam, da se jih kar lotimo po vrsti. Začnimo z modelom, ki ima pravzaprav najmanj novega, ampak je praktično za vsakogar. Seveda je Corolla Cross en najbolj racionalnih Toyotinih modelov, se pravi vsestranski model, umiren, udoben, nevpadljiv, ampak s prenovo pa je tudi ta model dobil nekaj tistega modernega šarma. Naprimer, te lučke tukaj na maski. Novost sta pa tudi 2 različice, ena je bolj športno navdahnjena, na voljo pa je tudi bolj adventure model, se pravi model za vse tiste, ki greste radi stran od tistih glavnih cest, na tiste razdrapane makadamske ceste. Vedno se je govorilo, da električni pogon najbolj paše majhnim mestnim avtomobilom in da je pri majhnih mestnih avtomobilih tudi najbolj smiselen. Ampak mali Aygo električnega pogona ni dobil. Razlog je enostaven. Aygo Cross, avto, ki je izredno popularen med hrvaškimi rentakarji in pa tudi seveda v vseh italijanskih, francoskih, obmorskih letoviščih z ozkimi ulicami. No, ta avtomobil je zdaj s prenovo postal za 7 cm daljši avtomobil. In kje se skriva teh 7 cm? Ja, tukaj na sprednjem delu. Nos je po novem daljši. Zakaj? Zato, ker tukaj spodaj se zdaj skriva hibridizirani motor. Ja, imate prav, Toyota je ob predstavitvi tega Ayga povedala, da ima v svoji paleti dovolj ekoloških avtomobilov, da pravzaprav tega modela ne potrebuje elektrificirati. Why did you now present the hybrid version of the Aygo Cross? We challenge the engineers. Looking at a clever project in trying to minimize the cost, you could achieve something which remains still relatively accessible. And as soon as we could do it, we did it. It was a challenge, but I think we achieved almost the optimum in that challenge. Čeprav je električni pogon najbolj smiseln prav v majhnih avtomobilih, pa smiselnost nakupa majhnega elektroavta pod vprašaj pogosto postavlja visoka cena. Kot razumemo, pa so zdaj Toyotini inženirji in menedžerji skupaj našli smiselno razmerje med električno tehnologijo in pa smiselno ceno. A kako daleč pa smo od cenovno smiselnih, popolnoma baterijskih električnih malčkov? Look at the market of electric cars and look what this car can do in terms of accessibility. Still probably driving 3/4 of the time in electric if you drive properly with no, you'd say, with no pain when it's about recharging, but really with a price point which is still in the earth of the market. Electric for small cars, I'm sorry to say, still have this challenge. S tretjo novostjo skočimo na povsem električno področje. Model BZ4X je namreč rešil svoje porodne težave. Zdaj je dobil nov zagon in močan ter uporaben pospešek v zadku. Nikakor se ne bomo strinjali z vami, če boste rekli, da je Toyota BZ4X premalo prostoren avtomobil. Namreč gre za velik avtomobil in tudi za res prostoren. Kabina je zelo, zelo prostorna in tudi tukaj zadaj na drugi klopi je za otroke precej prostora. Ampak seveda, če nam zdaj ponudijo karavanski prtljažnik, oziroma, če nam dajo
touring prtljažnik, pa seveda, da se ne bomo pretaževali, če bomo tukaj zadaj imeli samo še več prostora, če bomo imeli samo še več prostora za odlagati, za pospravljati kakšne večje, bolj kockaste predmete in seveda prtljažnik napolnili do skrajnega roba. Ker vendarle klasični BZ4X je zadaj tukaj bolj položno, kupejevsko položno oblikovan avtomobil. 8. generacija Lexusa ES stavi na oba konja, na hibridni in na električni pogon, predvsem pa cilja na menedžerje. Lexus ES zagotovo z novo generacijo, no to je že 8. generacija, no in po novem zagotovo ne bo več samo pariški taksi, pa avtomobil, ki ga bodo poznali predvsem na drugi strani Atlantika in pa v Aziji. Gotovo ga čaka bistveno lepša prihodnost tudi tukaj v Evropi. Namreč to je Lexusova električna zastavnoča. The ES is a model that strengthens the diversification of our brand. And diversification also contributes to our vision to provide mobility for all. Avtomobil pa notri v kabini nekaj skriva, nekaj modernega, nekaj, kar bodo slej ko prej dobili tudi vsi Lexusi. The hidden switches. So the aim is to really, let's say, have it for the customer a clean execution, clean technology. This was the aim we wanted to create. So the switches will illuminate themselves when you come in the car. For Europe, it's a bit different from China. In Europe, they remain illuminated, whereas in China, once the car is switched on, they kind of hide or conceal themselves, and when you hover with your hand close to the dashboard, they will reveal themselves so that you can operate them. Based on customer feedback, we will consider whether we want to bring China version or we keep it. So It is possible in Europe to have that kind of... yes, it is not regulation, no. Yes, when you touch it, you will feel that there is a, let's say, feedback to you that you know, okay, I press this button and this is happening. So there is an operation feeling that you will get. Najpomembnejša novost pa je novi RAV4. Avto, za katerega velja, da ima izjemno lojalne kupce. Kupili so prvega in nato vsako naslednjo generacijo. No in verjamem, da imamo tudi v Sloveniji takšne kupce. In če nas zdaj gledate, naj vas rešim čakanja. Takoj videti vaš naslednji avto. Ta vroča, rdeča barva je seveda značilna za posebno športno varianto nove generacije Toyota RAV4. No seveda pa je RAV4 na voljo tudi v bolj običajni, recimo bolj pustolovski varianti. In ja, kot narekujejo današnji trendi, ima tudi priključni hibrid v Toyoti RAV4 za svojo električno avtonomijo na razpolago dobrih 20 kWh veliko baterijo. In to omogoča 100 km električne vožnje vsakodnevno. Ampak Toyota ima zaradi svojih dolgoletnih izkušenj s hibridi eno konkurenčno prednost. If you are not fit for purpose in a way and you are like an athlete that use a bit of doping, after the doping basically your performance goes down. We are fit for purpose. We perform in EV, but after that we don't just run in internal combustion engine, but we really switch in a pure hybrid mode. This is something quite unique, which makes the overall efficiency much better than most of the competitors. Pa naj bojo ti Toyotini hibridi še tako zelo kompetentni, pa vendarle priključni hibrid ni za vsakogar. In pri Toyoti ponujajo pomoč pri ugotovitvi, ali ste primerni za priključni hibrid, ali so vaše mobilnostne navade primerne za takšne sorte avtomobil. Pomagajo pa s pomočjo posebnega zavarovanja za ta avtomobil. We have developed a lot of system to be honest with our customer. We don't have to push one technology. This is the beauty of multipath. So if you want to run every day 400, 500 kilometers, frankly speaking, it's probably not the right solution. You have to be sure that you recharge to take the best for you. So how we educate? For instance, we encourage, and with our insurance, we say, if you drive more in EV, we can lower your insurance rate. I have anecdotally people that I know, and I told them, don't take the plug-in hybrid if you don't drive almost every day. Now, by learning that, they are super happy because they recharge even with a Schuko home, 230 volt. They do it, the bill is very limited, and for the 70 kilometers they do every day is more than enough.
So in the end, we are driven by the fact that the customer should use for best the technology, and also our network has to go into this direction of to be more an advisor for the customer. And this is where I think ultimately, if I go back to your previous question, is where we deliver more, maybe much more than any other competitor. No, Andrea Carlucci pravi, da hibridi niso za vsakogar. Mi pa tukaj dodajamo, da vas napačna odločitev ne bo prav zares tepla. V resnici tudi takrat, ko v tisti večji bateriji zmanjka energije, ne bo problemov. Takrat bo to pač klasični samopolnilni hibrid. Te pa pri Toyoti znajo delati že skoraj 30 let in objektivno gledano so na tem področju eksperti. Kje se to kaže, naj vam pokažem na praktičnem primeru. Zapeljimo se na kratko in slikovito hibridno pot po Beli krajini. David bo imel na tej poti v rokah štoparico in vklopil jo bo vsakič, ko bo Lexus preklopil v popolnoma električni način. Potem pa bova na koncu skupni čas poti primerjala s tem izmerjenim časom. Lexus nam namreč obljublja, da bomo lahko v načinu samopolnilnega hibrida na elektriko vozili tudi približno 60% poti. No in ker bo šlo danes za umerjeno pot izven avtocest, jaz napovedujem, da bomo to številko celo blago presegli. Da vidimo. 3, 2, 1, zdaj. Seveda, obljubljenih številk ne boste dosegli, če ne boste vozili po hibridno. To pomeni z veliko zmernosti pri pospeševanju, zmernosti tudi pri zaviranju in seveda z veliko predvidevanja. Če boste vozili na tak način, se vam bo hibrid bogato oddolžil. In kako boste vedeli, kdaj vozite na elektriko? Prva možnost je, da spremljate majhen simbol tukaj na zaslonu pred voznikom. Druga možnost je, da spremljate grafični prikaz delovanja hibridnega pogona tukaj na osrednjem zaslonu. Seveda pa ves čas pogon tudi slišite ali pa ne slišite. Tako, prišli smo na cilj naše poti pred grad Metlika in čas je, da pogledamo, koliko odstotkov poti smo se vozili samo na elektriko. Zdaj ta prva štoparica kaže skoraj točno 15 minut, to je skupni čas vožnje, druga štoparica pa kaže skoraj točno 10 minut. To pa je čas, ki smo ga preživeli pri vožnji samo na elektriko. In to pomeni, da je naš račun zelo preprost. Na elektriko smo se vozili celo nekaj več kot tistih 60% poti, točno 2/3. Seveda takšna umerjena, tipično belokranjska vožnja samopolnilnemu hibridu izjemno ustreza. No, pri taki vožnji se boste lahko vozili tudi s porabo goriva pod 5 litri na 100 prevoženih kilometrov, ampak mislim, da na koncu lahko zaključimo, da ni prav nobena tragedija, če takšnega priključnega hibrida kdaj pač ne boste uspeli priklopiti na polnjenje. No, jaz bom zdaj po tem napornem računanju naredil kratek premor za kavo, po njem pa gremo na Vransko. Začenja se namreč čas dopustov, pa predlagam, da kar začnemo s pripravami. Slovenski ponos z imenom Adria Mobil praznuje 60 let. V kako veliko in mednarodno pomembno podjetje se je v teh 6 desetletjih oblikovalo, se Slovenci ponavadi zavemo šele takrat, ko obiščemo kak bolj severni kamp ali pa recimo največjo karavaning prireditev v Düsseldorfu. Tam Adria redno zaseda največje razstavne površine in ustvarja eno največjih gneč. Je pa to povečano navdušenje nad takšne sorte uživanjem prostega časa ta hip na prelomni točki.
Dražba karavaniga je zadnjih 10 let kontinuirano rasla. Jaz, ko sem gledal številke, jaz nisem mogel verjeti, da taka branža obstaja, da to iz leta v leto raste in se razvija in si lepo živijo v njej. Letošnje leto je pač nekoliko bolj specifično. Jaz to imenujem en wake-up call. Pričakujemo, da naslednje leto bo še nekoliko zahtevnejše zaradi zalog, ker ko sem se pridružil tej branži, vsi so pričakovali, da bo ta prevelika zaloga se razprodala v 6 mesecih, na to se bo vse nadaljevalo tako, kot je delovalo v preteklosti. Zdaj izgleda, da težava ni tako enostavna, kot so si nekateri zamislili. Jaz osebno ocenjujem, da bo ta prevelika zaloga do neke faze normalizacije obsega zaloge trajala vsa do pomladi naslednje leto in po teh 2-letnem obdobju jaz mislim, da lahko ponovno z optimizmom gledamo naprej. Glede na to, da se bo število upokojencev iz leta v leto večalo in vedno popularna je ta oblika preživljanja prostega časa, tako da mi z optimizmom gledamo v bistvu v prihodnje. Torej, poslovno lepši časi so spet na vidiku, a prelomne točke se ne čuti samo iz prodajnega vidika, panoga se mora prilagoditi tudi v tehničnem pogledu. In v tem pogledu Bruselj prihaja na pomoč. Naša branža si je več kot 15 let prizadevala na to, da se v bistvu za naše produkte napravijo izjeme, kot so recimo za rešilna vozila in za specialna vozila. In Evropska komisija je to potrdila, to naj bi bilo javno objavljeno konec letošnjega leta. To pomeni v praksi kaj? Več udobja ne za 3,5 tone za B kategorijo, ampak verjetno za 4,25 tone za B kategorijo vozniškega. Torej, z običajnim vozniškim izpitom B kategorije bomo lahko vozili tudi težje avtodome, seveda potem, ko bodo države EU ta dogovor tudi dokončno vpeljale v prakso. Zato imajo na voljo 4 leta, v tem času pa morajo določiti tudi, kakšen bo postopek pridobitve te dodatne podkategorije. V predlogu uredbe je upisano, da bo potrebno narediti ali šola vožnje, ali test, ali oboje. Interes, ki ga zagovarja naša industrija, pa je, da bi se opredelili za šolo varne vožnje ali pa šolo vožnje. Minimum je predpisano 7 ur, naš predlog je, da bi se to opravilo v nekem mogoče celo vikend paketu, mogoče ali zaprtih progah ali pa tudi na cestah z določeno kontrolo. Posnetke proizvodnje bomo prihranili za kakšno drugo zgodbo, preselimo se zdaj na poligon na Vransko, kjer smo v praksi preizkusili nekaj Adrijinih modernih rešitev. Najprej smo pri vzvratni vožnji primerjali kamero in klasična ogledala. Po tej izkušnji lahko poročam, da velika pokončna zaslona v isti višini, kjer imamo ponavadi klasična ogledala, delujeta bistveno bolje kot avtomobili s takšno rešitev. V avtomobilih so nam namreč ogledala nadomestili s premajhnimi in prenizko nameščenimi zasloni. No, v avtodomu pa bi se takšnih zaslonov celo lahko navadil. Potem sem v praksi spoznal, da je zaradi visoke mase veliko pozornost nujno nameniti gumam. Na enem imamo nameščene zimske pneumatike, na drugemu, mojemu, ki ga bom jaz upravljal, imamo nameščene letne pneumatike, torej ista hitrost, ista površina. Poskušali se bomo ustaviti čim prej in primerjali razliko. Braking all the way down, just push the brake all the way down, don't release the brake. Tako velike razlike v zavorni poti nisem pričakoval, začudeni so bili celo AMZS-jevi inštruktorji in pa Adrijini inženirji. Izredno me je navdušil elektronski sistem za stabilizacijo vožnje prikolice, v našem konkretnem primeru v Renaultu Scenicu. If your caravan is sliding on the side and you will be faster, what will happen? Suck. That's not good. What will you do? Don't do that, please don't do that. Please don't do anything with your steering wheel, okay? Don't do anything with your steering wheel. Just release the throttle pedal because it is electric driven car. It have a recuperation, so it will brake a little bit. And try don't to do much with your steering wheel. Gently. Good.
Torej, ko prikolica zadaj zaniha, samo mirno odvzemite plin in nikar ne opletajte z volanom. Tako bo elektronika odpravljala samo nihaj prikolice, ne pa poleg tega reševala še vašo napačno reakcijo. No, pri avtodomu, kjer je to vozilo pač v enem kosu, pa je vseeno treba znati pravilno rokovati. Excellent job. Well done. Good. Very well. When you combine braking and avoiding, so braking and turning the steering wheel is much more easier. No, potem je sledil zabaven in tudi najbolj umazan del treninga. Da zmore, naj vam dokažejo naslednji kadri. Vemo, da danes tradicionalni kempi, tudi ti novi, ki nastajajo, so polni. Vidimo pa tudi recimo neke trende po Evropi, da se odpirajo kempi tudi na nekih bolj nedostopnih lokacijah, ki ne moremo reči, da so divje kampiranje, ampak verjetno tudi niso tako dosegljivi vsakmo. In jaz verjamem, da bo tudi več in več tega. Se pravi robinsonski kempi. Recimo, ja, tako imenujemo. Kakšno opremo potrebujemo pri takem kemperju? Naš super twin, če ga imenujemo, je že serijsko opremljen z 4-kolesnim pogonom ali pa all-wheel drive. S 4-kolesnim pogon ni dovolj, ne? Ne, seveda. Na to damo potem tudi off-road gume, ki so stano pneumatike, standardno. Ponujemo pa tudi ogromno asistenčnih sistemov, že sam Mercedes, ki je tudi downhill assist, ne? Se pravi ta sistem za spuščanje poklancev. Ja, hill holder, se pravi ta sistem, ki drži v bistvu vozilo, ja. Tako, ja. To je pa serijsko gre. To je vse serijsko, ja. Koliko je pa zdaj kombi dvignjeno tal? Kombi zdaj, če gledamo recimo višino stopnice, je na nekih 45 cm oziroma 47, če gledamo pa zadnjo, se pravi opremo, je pa okrog 27. Omenil sem Senika, torej električnega Renaulta, no zaradi takšnih avtomobilov pa Adrijini inženirji ne počivajo. Pri kolicah trenutno zaznavamo mečkam padca povpraševanja. Zagotovo je en velik, za nas trenutno še precej neznan razlog, električna vozila. To pomeni, da moramo, če avtomobilisti pripeljejo težje vlečno vozilo, na drugi strani olajšati. Seveda pa ta olajšanje s kilogrami ne sme iti na račun udobja, ki ga pravzaprav naš kupec pričakuje na dopustu. In to so kar veliki izzivi na koncu za vse nas. Taka ali prikolica, to je seveda cenovni razred proti krepko pod 20 000 evrov. Zdaj pa vsi razumemo, če gremo noter z ogljikovimi vlakni, ta zadeva bo sicer lahka, ne bo pa več v tem cenovnem razredu. Se pravi, mi bomo morali razumeti, da bo ta multienergijska zgodba na koncu osvojila svet in bomo mogli mi razpršiti ne danes toliko morda po nivojih udobja pa velikosti, ampak bolj razpršiti v smeri ICE, hibrid, elektrika, za vsak tip vozila, za vsak tip kupca pravzaprav pripeljati na trg ustrezen produkt. Odleteli pa smo tudi na sever Francije, v Normandijo, v umirjeno francosko mestece Dieppe, kjer Renaultova športno-premijska znamka Alpine začenja s proizvodnjo nečesa povsem novega. Ta novi model na prvi pogled nima čisto nič skupnega s tistim malim športnim kupejem, v katerem sedimo čisto na tleh in nas kar sili, da ga poženemo v dir. No, ampak kljub temu ima ta novi Alpine, ki je na pogled čisto drugačen, s tem malim športnim divjakom eno ključno skupno lastnost. We put what we call the Alpine Active Torque Vectoring. It's a way to distribute the torque between the front and the rear and between the two wheels at the rear. And by doing that, you can really change the behavior of the car, you can erase the inertia of the car, and you can make it at the same time very easy, very safe and very agile and fun to drive. And so this car really, when you drive it, you feel the agility, you feel the lightness of the A110 with a car that is of course a lot heavier because it has got a big battery for the range, but you really perceive this lightness. So we come to the, for example, left corner. What is happening? The first time I drove this car on open roads, it was for me a little bit like when I switched from straight ski
to parabolic ski. When you try to turn, in fact, the car helps you to turn. It is very reactive, very precise in the steering, and when you reaccelerate at the outside of the curve, the car helps you turn in the way you want. So the car is braking and pushing the energy to the right wheel, to the front or the rear, to try to balance the car and make it turn without the inertia of a heavy car, but like a very light car. A car which is light is quick to respond to the steering, quick to respond to the accelerator, and quick to respond to braking. This is the way. This is not light, it's quick. Okay? And thanks to electric, even if the weight is bigger, but thanks to the concentration of the weight on one side and to the response time, very quick, 10 times quicker in electric park, you can have quicker car. And this is the way that you will perceive lightness, not on the absolute weight, but on the fact that whatever you do, the car responds always to your command quickly. Probably seen it on the video of A110 compared to A390. On the same track, the cars really behave the same way, with the same steering activity, and that's really what we wanted. No, avtomobil, kot ste videli, je od zunaj pravzaprav zelo podoben tistemu konceptu, ki so ga pri Alpinu pokazali lanskega oktobra. No, kot vidite, tukaj notri v notranjosti pa ta avtomobil ne skriva tega, da je soroden z Renault. On the first, on the A290 there was, on this one there's still a little bit, and then the next one there won't be anything. Ampak tisto, kar pa je ena velika posebnost znamke Alpin, ko pritisnemo to stikalo, nam avtomobil da nekaj ekstra moči, da lahko bistveno hitreje prehitimo avtomobil pred nami. So, where is going the brand? We really are positioning Alpine as a specialist for sports cars with the capacity to address several usages. First time Alpine, I can confirm will enter the super sports car segment within the Futurama project that we will unveil as a group, I think, around the end of this year. The whole idea is to install a new sport specialty brand, French. This is all idea. There's a lot of things in France, you know, for perfume, wine, and stuff, but there's no car. No. So we think there's a place here to put kind of exclusive sports brand for France. So, as a plant director, you well know Slovenia. Yes, as I said, I know Jose really. So, and I mean, we are a community of plant manager within the Renault Group. I know I've been in Slovenia so many times, so I know your plant by heart. For me, it's a good plant. When you come in a plant like Alpine, it's totally different. So our cycle time currently is 40 minutes. One of the things what is most important for us is the training of the workers. We do not have so many robots, so it's much more a craft thing. When you come from a large plant, you have to adjust to new things. And for us, really, the heart is the quality, and the quality is the customer, which is really relies on the worker craft. So why don't you have robots? Why I do not have robots? Because
because of the volume, sometimes it's worth to keep it made by hand, and also some things cannot be made so good by robots. Like we have in paint, we have a lot of spray painters. They are making things that you cannot make by robots. If you look at the A110 anniversary, you have carbon roofs with sort of marks on the roof with the 70th anniversary, and this one is quite unique. I think painting on carbon and making design on roofs is quite unique in the world, I would say. Tomorrow in the factory, what should I be aware of? If you visited the Novo Mesto plant, Many times. You will see the difference. The sound, the noise, we are having a strong focus on cleanliness and the cycle time. You see the line moving, but not at the speed you are used to it. So you will see people turning around the cars, spending time on each car. So this one is totally different. You will see digitalization, you will see software. So my job is to take the best of the two worlds, so the best of the industry world in order to improve and to make performance, but to keep the heart and the craft. Alpin je torej lahek, da je lahko hiter in športen, pa naj bo na elektriko ali na bencin. No, ta športnost pa bo tema tudi naše prihodnje oddaje. Na izlet smo šli z res atraktivno peterico. O tem, kako smo v družbi ANG-jev in naših testnih sodelavcev uživali na slikovitih cestah, bomo govorili v naši prihodnji oddaji. Do takrat pa lahko dodatne in razširjene vsebine spremljate na spletnem portalu mmc.rtv.slo.si, na naših družbenih omrežjih in seveda na našem YouTube kanalu, kjer se lahko za sprotno obveščanje naročite. Srečno!